Assalamu alaikum. Hurmatlı bizden kanalın görücüleri, hurmatlı dostlar, жалпы mekendештер. Bugün 25 oktyabr 2020 yıl adattagıday ele Түштүк Корея жерgesinde futbol turniri ötüp жатат. Өзүбүздүн mekendештер, жердештердин арасында азыр 10 шаардан командалар келген. Азыр бул видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Буюрса биздин Инчон командасы дагы келген. Инчон, Чаңёң, Илсан, Камын, Паран, Сеул жана башка шаарлардан ондогон шаардан командалар келген достор. Азыр алдыда оюндарды көрсөтмөкчү. Азыр турнирдин ачылышы болуп жатат. Мекендештерибиз бул жакта иштеп эле чектелбестен, иштен сырткары ай сайын ушундай турнирлерди өткөрүп турушууда. Антон достор, биздин футбол оюнун аягына чейин көрүңүздөр. Азыр команда болуп тизилүүдө бул жакта. Көрүп достор, жана жолдо дагы командалар келип атышат. Мына достор, мен азыр сиздерге алсырактан чагылдыруу берүүнү аракет кылалы. Ай сайын уюштурулуп турчу Түштүк Кореядагы оюндун кезектеги өтүшү бул Илсан шаарындагы ушул мекендештерибиз өткөрүп берүүдө. Шуна достор, азыр дагы алдыда командалар дагы келип атышат. Командалар дагы келип атышат. Келип чекенен кошулуп атышат. Шуна достор. Кореяда эмгектенип иштеп окуп жаткан жигиттери. Илсан жамааты, Илсан жигиттери уюштуруп аткан футболдук турнирге куш келипсиңер. Oyunda yaxşı birlikte vuruşup talaşmay, yaxşı kömünde ötürüyorlar, yaxşı oyunu belgiler. Üçlü komanda uçtu da versin. Bağınlarına cengiz kalayım. Hazır oyun erecesini aytıp koysun. Bilesinger barına, da bir kayıt aytıp koysun ha? Dağır jol hoş gelipsiңер, урматтуу konoktар. Oyun erecesi komandadan, har bir komandadan oyundu жақсы түшүнгөн эме экиден адам керек сужит эткенге. Чтоб эме адилеттүүлүк болсун. Анан кийин свисток боюнча ойнойлу. Анан баягы тиги кол рука анан бул тээп койду деген да свистка доказ ойнойбуз. Свисток болгондо токтотуп анан ошондо улантып кетмей. Анан баягындай эмоция калтырбай, бирибизди сыйлап дегендей ынтымактуу өткөрүп алалы, э? Кандай дейсиң? Туура. Мени ким группаны бир айтып койсун. Ким ойнойт? Бул дагы айтып койсун. Ассаламу алейкум. Туугандар, баарыбыз эле бири-бирибизди сыйлап, урматтап ойнойлу, бир 10-15 минуттук оюнга эмоция калтырбайлы, бири-бирибизди ичине жакшы маанайда ойнойлу. Биринчи азыр ойной турган эме А группадан Ижонбу менен Чаңёң 1. Экинчи группадан Инчон менен Сеул. Ошо 3-4 команда азыр биринчи ойун ойнойт. Анан кийинкиге даярданып турабыз. Кыргызстан менен Чаңёң 2. И Каным менен Илсан 2. Кийинки эмеге даярданабыз. Анан эме туугандар өткөндө мына Инчондон оюн болгондо баарыбыз эле уктук, бир тууган травма алып, аябай эле чыгаш болуп, ден соолугунан эме болду. Анан ошого жараша азыр оюнга кирип атканда бири-бирибизди туура түшүнөйлү, буттарыбызды көрсөтүп, шипизи жоктор кирип ойнойлу, э. Кудай сактансаң сактайм дейт, кандай баарыбыз бири-бирибиздин ден соолугун ошо анда туугандар ынтымакта жакшынакай бири-бирибизди сыйлап, урматтап ойноп кетели, э. Күчкү жетсин. Мына биздин желек, Кыргызстан желеги илинип турат. Ушундай достор, оюн башталуу алдында турат. Азыр командаларды биз сыйлап туруңуздар. 12 минуттадан. Финалга чыккандан кошсо кошобуз, алса алабыз да, иншалла. Сүйлөшөбүз ондагы. Давай анда ийгилик бар. Ийгилик баарыңарга, жигиттер. Команда даяр болуп көйлөп беребиздер. Мына достор, буюрса биринчи оюн башталууда. Биринчи оюн наркы варата жактагы сары кийимчендер бул Пажудан келген жигиттер экен. Бул болсо ушул жерде топ өткөрүп аткан биздин мекендештер Илсан шаарынын жамааты. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ийгилик сиздерге. İnşallah. Assalamu alaikum. Ушул жигиттер азыр кыйын, кызык, мындай жакшы оюн көрсөтмөкчү. Ийгилген жакшы оюн көрсөтүңүздөр иншалла. Рахмат. İlsan şaары, сары кийимчендер Пажу. 6. Ilsan менен Пажу Свистокко чейин ойнойбуз.
Bakan sağ siz topu çeyin. Ben işkirgan açayım. Zamendi bana aytpay delep kılarsanlar ol berет. Özüңөр карабайбыз. Замен. Тез бенде. Тез бенде. Siz topu kılar. Bako yok, bako. Bako yok. Kaçta qarap qo'ygan. Kaçtanlar оңго солго. Оңгол. Оңгол таптык. Қолау топу. Қолау топу. Сол топ. Мына ойын башталды Құдай бұйырса достар. Илсан шары ойынды баштамақчы. Бұл Талас Байке капитан команда. Қалған жігіттері ойыншылары. Мына ойын башталды бұйырса. Қолдан келішінше біраз комментировать етіп видеоны тартқан әрекет қыламыз достар. Бұл бірінші ойын башталды. Жоқ, кірбей қалды. Жаңа аут болып қалды. Топ чиіп кетті. Топ Илсан шарында. Geçirесіңер. Баджудан келген ойыншылары. Баджу. Ой, молодец. Жақшы. Вратар жақшы тосты. Молодец. Айбаға. Систок. Штрафный болып қалды. Илсан шарының ойыншысын Баковой менен ұрған үшін. Шына достар, ойын ұлануда. Сеул біздің группада біздің өткен. Замена варатар ұрған үшін Систокмен тоқтатып тұрышқа тұра келді. Жоқ. 83-ші номердегі Айбек Мырза азыр топты варатаға сала албай қалды. Biraz өкінішті. Тоқтан албай кетіп, варатардың үстінен ашы түсті. Бұл Ақжол деген ойыншы. Топ варатардан. Азыр Илсан группасы, Илсан шарынан Айбек 83-ші номердағы Айбек жігіт бір гол салды қаршылаштардың варатасына. Азыр біз аны көрбей қалдық. Леке қаршы. Шына достар, бұл мекендештеріміз бардығы ар шаарда, арғандай тармақтарда іштеп жүрген мекендештер. Азыр. Ой, молодец. Екінші голды дағы мына Айбек деген Мырза 83-ші номердегі Айбек салды. Екінші голды дағы шул Мырза салды. Ана есіге сала кетсек, мұндан бірінші голды біз байқай қылғамыз, көрбей қылғамыз. Екіншісіндағы салды. Бұл сары желетчендер Паджу деген шардан келіштір. Жоқ. Болбай қалды. Ой, молодец. Ақжол деген ойыншы жігіт 3-ші голды, 12-ші номердегі Ақжол деген жігіт 3-ші голды қаршылаштардың варатасына салды. Есеп 3-0 есебінде İlsan şары, İlsan командасы, İlsan 2 командасы алдыға озып чыгуда.
Эске сала кетсек, бул Илсан шаарындагы мекендештерибиз ушул турнирди, ушул топту уюштуруп берүүдө. Бүгүнкү күндө бул жакта эмгектенип жүргөн Кыргызстандын ар кайсы областынан келген оюнчулар бардыгы бул жерде область, район болуп оюн болгон жок. Бул жерде Кореянын өзүндөгү шаар болуп оюн көрсөтүүдө. Ушундай мекендештерибиз. Жок. Бул капитан команда Талас деген. Охо! Жакшы. Бул Айбек мырза жакшы оюн көрсөтүүдө. 4-чү голду башы менен сүзүп салганга аракет кылды, бирок тилекке каршы ал жыйынтыксыз аяктады. Жакшы оюн болду. Бул кичинекей поле 6-6-дан оюн көрсөтүп атат. Жок. Адес, Айбек деген жигит 2 голду өзү каршылаштардын варатасына салды. Жол. Шундай достор. Давай! Жок. Ак жол деген оюнчубуз башы менен сүзүп каршылаштардын варатасына салайын деген аракетинен майнап чыккан жок. Антон достор оюн уланууда. Шундай достор, биздин футболго кызыккан биздин көрүүчүлөр видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Биз ошол болушунча аракет кылып, колдон келишинче тартышына аракетин кылып атабыз. Бир гана Шашпай. Кыскартып гол сайган, гол киргизген, гол салган жерлерине тартпасаң, жалпысынан оюнду тартып көргөбүз да. Бул эстелик катары Кореяда өмүр бою мекендештерибиз. Кореяда мекендештерибиз өмүр бою жүрө бербейт. Бул видео, бул эстелик катары кийин дагы көрүп жүргөнгө. Бул жерден бир аз штрафный болуп калды. Антан ушул жерден топту жакшы. Жок. Линияга түшкөн жеринен кармап алды, башы менен сүзүп. Пажы. Башы менен салган кезде линияга түшкөн жерден варатар кармап алды. Жакшы оюн болду да. Кызыктуу. Бул поле бир аз кичинекей болгонуна байланыштуу 6-6-дан оюн көрсөтүүдө 6-1. Убакыт биринчи тайм бүттү. Биринчи тайм бүтүп 3-0 эсебинде Илсан командасы алдыга чыгууда. Азыр варата алмашты. Ушундай достор.
Birinci tayım. Birinci tayım bitti. Bu ikinci tayım başlalışı. Dostlar, bir tayımda 12 minutadan bir tayımda 12 minutadan oyun болады. Кейін уақытқа қарап қысқартабыз же ұзартабыз деген ушундай сунуштарын айтты. Şuna dostlar, bizden görüşler. Құдай бұйырса, мұнан кейін дағы шундай ойындарды, қызықты мероприятияларды тартып көргізуге әрекет қыламыз, насып болса. Ой, молодец. Мына ол екінші таймда bir голды дағы Пажу командасына, bir голды қарсыластардың воротасына Илсан командасы салды. Ойын башталды қайра. Oyun başlandı. Mına. Mına ol Paju komandası. İkinci tayımda İlsan komandasının varatasında bir goldu salıştı. İkinci tayım 1-1 esevi. Birinci tayım İlsan komandası 3-0 esevinde aldığa ozып çıkan. Hazır olsa 1-1. Talas деген kapitan komandası İlsan komandasının oyuncularının kapitan komandası 35 nomerdeki Talas Bayke hazır toptu karşılaştardın varatası gözдөй uzatuda. Eske sala geçsek Changyeong komandasından Changyeong şahrından 2 komanda, İlsan şahrından 2 komanda. Қалған шаһарлардан Сеул, Канон, Чаңйон, жоқ, Инчон, жана башка Ансан, шундай шаһарлардан birden командадан oyuncular келген. Бардыгы болуп 12 команда бүгүнкү 1-чи, 2-чи, 3-чү орунга ат салышууда. Жоқ. Топтон алдың жүгүрүп кеткенине байланыштуу 83 номердагы Айбек мырзага топ бутуна тийбей калды. Ничего жүрөтү. Тез пас. Топ чыгып кетти. Ой, молодец. Бул Айбек мырза аябай жакшы оюн көрсөтүүдө. Экинчи таймдын экинчи голун дагы ушул Айбек мырза каршылаштардын варатасына салды. Эми бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой профессионалдуу оюн эмес, любительский. Бардыгы бул жерде ар кандай тармактарга эмгектенишет. Заводдордо, складтарда жана башка жактарда иштеген мекендештерибиз өздөрүнүн убактысын ушундай дем алыш күндөрү топ ойноо менен өткөрүп, көңүл ачып, бир аз да болсо жакшы маанай тартылып ачат көрүүчүлөргө. Жок. Ара, мыкы. Молодец. 3-1 esevinde ikinci tayım 3-1 dagı gol kirgizishdi. Paju komandasının biraz maanayı kaçıp kalganı baykalıda. Birinci tayımda 3-0, ikinci tayımda 3-1 esevinde жеңилүү ызасын тартууда бул мекендештерибиз. Эми бул топ тоголок дегендей. Бирде утат, бирде утулат дегендей достор. Ара жакшын эй. Защита. Жок. Тилекке каршы каршылаштардын варатасына бул топ салынбай калды.
бул Илсан шаарынын оюнчулары жакшы ойногонун көрсөтүүдө, жакшы оюн көрсөтүүдө. Бири-биринин түшүнүү менен топторду, пасты бири-бирине жакшы берүүдө. Oyna. Yok. Toptu out'a çıkarıyor işte. Sırtqa çıkarıyor işte. Kırgızistan menen Çanyon yenki dayardan mı? Zamen ikinci kaç? Evet, çaçaranın var Zamen'e. Ayarlan kuvvet gel, Çanyon yenki. İyi gol. Vaa. Çok. Barataga salalba kalıştı. Ay молодец. Baştan caş karalı. Oyun. Yaşa bırak, caş karalı. Zamen kaçır. Şuna dostlar. Eski sala geçsek dostlar. Bul jakta dagı polya var. Bul jakta dagı polyada oyun boladı. Al jakta kayсы komanda oynап атканын мен силерге азыр айтып бере албайм. Азыр эки polyada ушундай oyun boladı. Уже. На. Молодец. 4-1 esevinde. İlsan komandası aldı da. 4-1 esevinde. Çok. Çıkarırdı toptu. Uğurlu olup aldı İlsan komandasında oyun. Çok. Çok. Bir toptu tekke getirdi. Fatih yiyip kaldı. Yok. Aybek taksır özü salsa olmagan. Ana daha bir gol girdi. 5-1 esevinde daha bir gol salıştı. 5-1 esevinde bütüşüne az gana vaqt kaldı dostlar. Az gana vaqt kaldı. Ana 6-1. Alsıraqtan bolup kaldık şöyle. Oşunca dile görünüyordu boş gerek oyun bitti. O vakit. Молодец жигиттер, İlsan komandası, Paju komandası жақсы oyun көрсөттүңөр. Birinci tayımda eski sala geçsek İlsan komandası 3-0. İkinci
таймда 6-1 эсебинде жеңишке жетишти. Ушунда достор, жакшы оюн көрсөттүңөр, мадес балдар. Мынакей. Ушунда достор, эми оюндар уланууда. Биздин кийинки оюнчуларды дагы көрсөңүздөр болот. Биздин каналдан алыстабай туруңуздар.